Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ingabo za Kongo Kinshasa Fardc zahakanye ubugabo Gitero Goma mu mpera z'icyumweru gishize, zavuze ko byatangajwe n'inyeshyamba za M23 ari ibintu byahimbwe ku bushake byo guhishira no gutanga impamvu z'ubwicanyi zikorera abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma. Mu itangazo ryayo ryo kuwa gatandatu, M23 yamaganye urukurikirane rw'ibitero Goma binyuranije n'amategeko, yavuze ko byagabwe n'ingabo zo mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo uzwi nka DRC ku bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za FDLR n'umutwe wa Zalendo. M23 yavuze ko ibyaruka ari ibyabaye tariki ya 11 Mata bikaba biteje inkeke itaziguye ku ituze n'umutekano w'abaturage b'abasivile, ndetse ko habaye n'amagerageza menshi yo kwisubiza umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ariko Fardc yavuze ko ibyatangajwe n'M23 ari ibicurano ndetse n'amayeri yo gutinza yakozwe mu kugerageza kurizamo gahunda zose zigamije amahoro zirimo kuba. Amakuru avuga ko mu cyumweru gishize intumwa za leta ya Kongo n'iza M23 zahuriye mu biganiro bitaziguye bigamije amahoro byabereye Doha muri Qatar ku buhuza bw'icyo gihugu. Nta kiratangazo ku mugaragaro ku migendekere y'ibyo biganiro. Mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu, Fardc ivuga ko ibyo ivuga ari ibintu bishobora kugenzurwa mu buryo bufite aho bushingiye. Fardc ivuga ko mu majyaruguru ya Goma ibirindiro byayo bya mbere biri mu ntera kilometero zirenga 300 muri teritwari ya Rubero. Yongera ko mu burengerazuba bwa Goma abasirikare bayo bari muri teritwari ya Warikare mu buryo bw'ubwirinzi. Mu majyepfo ya Goma bakaba bari mu ntera z'ibirometero bibarirwa mu magana uvuye mu mujyi wa Bukavu nawe ugenzurwa na M23 muri teritwari za Mwenga, Uvira, Fizi na Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi w'ingabo za Kongo Jean Major Sylvain Kenge ati itangazo rya M23 niricura nuko ryakabaye mu by'ukuri n'ibintu byahimbwe ku bushake bitagamije gusa guhishira no gutanga impamvu z'ubwicanyi inyeshyamba zikorera abasivile buri munsi mu mujyi wa Goma, ahubwo no kuyobya uburari. Yavuze kandi ko ingabo za Kongo zikomeje kuba maso no kubahiriza amategeko agenga intambara no gukurikiza ibyemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo bugamije kugarura amahoro arambye muri burasirazuba bw'igihugu no mu karere. Ariko M23 yavuze ko nubwo yari yagerageje kwifata, ibyo bitero ishinje Fardc n'abafatanije bituma yisanga igomba kongera kwiga ko ihagaze kugira ngo ikiri imbere umutekano w'abaturage no kubijyanye n'ingabo za DRC ziri ku butaka bwabohowe. M23 yongera ko ibyo bitero binyuranije n'iby'umuryango wa Fardc wohereje izo ngabo muri Kongo Kinshasa mu kuza kwa 2023 gufasha ingabo za leta wiyemeje, ndetse ko bitinze ishyirwa mu bikorwa by'umushinga wo gusana ikibuga mpuzamahanga kinini cya Goma kugira ngo cyongere gukora. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu, M23 yagiranye amasezerano ya DRC agamije gutuma izo ngabo ziva Goma n'intwaro zazo n'ibikoresho zigasiga intwaro zose za Kongo n'ibikoresho bya Fardc zifite. Hari nyuma y'uko abategetsi ba Fardc bemeje ko bagiye gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Abo basirikare bikeka ko barenga 1000 borejwe n'ibihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania bari mu bigo biri Goma no mu nkengero zayo, ahitwa mu bambere ho barinzwe n'umutwe M23. Baheze kuva M23 ifashe Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere y'umwaka. Itangazo rihoro ryasohoye na M23 na Fardc muri uyu mwaka rivuga ko impande zombi zemeje ko Fardc izafasha mu gusana ikibuga mpuzamahanga kinini cya Goma mu koreza ingabo za DRC kuhava. M23 ivuga ko ibyo bitero byo mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu byatumye isaba igenda ryahukanya ry'ingabo za DRC, ndetse ko n'ingabo za Fardc ziri mu bigo by'ingabo zo kubungabunga amahoro za Loni MONUSCO Igoma zihita zishyikiriza M23. M23 ku cyumweru yakubise ababaza kandi abarwanya imitwe wa Zalendo nyuma yo kugaba ibitero mu gace ka Kavumu bashaka kukwigarurira. Mu gitondo cyo ku cyumweru nibwo abarwanya ba Zalendo bagabye ibitero mu gace ka Kavumu ko muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amashusho yakwirakwiriye ku nkoranyambaga yerekana inyeshyamba zari zifite amabendera ya Kongo ziri muri santere ya Kavumu ndetse zigana ku gihugu kinini cyo muri kano gace. M23 yigaruriye mu mezi abiri ashize. Amakuru yavuze ko nyuma y'uko imirwano yamaze akanya gato, M23 yahise yisubiza Kavumu yose. Amafoto ateye ubwoba yakwirakwijwe ku nkoranyambaga yerekana bamwe muri Wazalendo barasiwe muri iriya mirwano, mu gihe abandi benshi bafashwe mbere n'ingabo za M23. Amahoro y'agateganyo bapfiriye mu mirwano ku kibuga kinini cya Kavumu. Ukurikije amakuru atangwa na societe civile yaho, ni 7 bapfuye, barimo 5 b'abaturage ndetse abantu 13 bakomeretse bavurirwa mu bigo nderabuzima byaho. Ni mu gihe kandi andi makuru ava ko abishwe Wazalendo basaga 300. Umujyi wa Kavumu n'ikibuga kinini kuri ubu biragenzurwa n'inyeshyamba za M23 nyuma y'uko inyeshyamba za Wazalendo ku cyumweru gishize zabyutse zigaba ibitero kuri uyu mujyi no ku kibuga cy'indege. Kuri ubu muri ako gace haragaragara ituze kandi hongerewe ingabo za M23 n'ibikoresho bikomeye nk'uko iyi nkuru ya Media Congo bivuga. Nyuma yo gukubitwa inshuro, biravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zahunze zerekeza muri parike y'igihugu ya Kahuzi Byega kandi zisezeranye ko zizagaruka zikomeye ndetse ngo zaniyemeje. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, se yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera.
bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ni Nyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abanyamadini muri Kenya basabye ubutegetsi kwibuka ko abaturage bafite uburenganzira ntayegayizwa bwo kuvuga icyo batekereza bisanzuye. Basaba leta kugabanya guhutaza abaturage bahizwe kuvuga ibitekerezo byabo. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko ku munsi wa Masha mutangira icyumweru gitangira urugendo rwo kwerekeza kuri Pasika, Musenyeri wa Diocese y'Abaporoso muri Nairobi yamaganye ikoreshwa ry'imbaraga z'umurengera byakozwe na polisi ku bakobwa biga muri Gitero Girls School. Abana b'abakobwa makuru bavuga ko mu iserukiro umuco ry'amakinamico mu cyumweru gishize bari bateguye gukina umukino wifitemo icengizwa amatwara ryo kunenga ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Uwo mukino waburijwemo. Musenyeri w'Abaporoso muri Kenya Jackson Ole Sapit yamaganye ko harakoreshejwe ibyuka biryana mu maso byatewe abana b'abakobwa. Yavuze ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ntawe ukwiye kubuvutswa mu gihugu bizi ko kigendera kuri demokarasi. Uyu musenyeri yavuze ko bibabaje kuba abana b'abakobwa baratoye ibyuka biri mu rusenda bazira gusa ko bagize ubwenge bagahanga igihangano kitishimiwe n'ubutegetsi. Uyu munyedini yasabye abategetsi ba Kenya kuba iby'amahoro kuko nta muntu ukwiye kuzira gusa ko adatekereza kimwe na mugenzi we. Asaba ko mu gihugu aho ubworoherane. Ku rundi ruhande, perezida w'ishyaka Democratic Action Party of Kenya Bwana Eugene Wamarwa yatangaje ko ari gutegura ihuriro rizashyira hamwe rikirukana Perezida William Ruto ku butegetsi 2027. Bwana Wamarwa yavuze kuri ishyirahamwe ry'abarwanya Ruto rizaba rigizwe ahanini n'abahoze barwanya ubutegetsi bwa Mwai Kibaki. Uyu munyapolitiki yavuze ko bazi neza ko Perezida William Ruto azagiriza gucamo ibice abantu bose batavuga mwe nawe kuko ngo nabitangiye, ariko ashimangira uko byagenda kose 2027 Perezida Ruto azava ku butegetsi binyuze mu matora. Bamwe mu bazaba bagize ikipe izirukana Ruto ku butegetsi nk'uko Wamarwa yabitangaje barimo Justin Mutu uherutse kwirukanwa muri guverinoma, Fred Matiang'i wahoze mu butegetsi bwa Uhuru Kenyatta ndetse na Marita Karongo yamaze kujya mu bandi. Ikinyamakuru The Standard gito cyavuze ko abandi banyapolitiki bashobora kwiyunga ku bandi bazaba bashaka ubutegetsi bakirukana William Ruto barimo Rigathi Gachagua aherutse kwirukanwa ku mwanya wa vice perezida na Kalonzo Musyoka wabaye vice perezida wa Kenya ndetse n'abandi bataravugwa amazina muri iki gihe. Ishyaka Jubilee ryo yamaze kuvuga ko ryifuza ko Fred Matiang'i wanatangiye gutanga amafaranga ngo yamamare ku isi hose mu bitangazamakuru mpuzamahanga yazaba ariwe mukandida ku mwanya wa perezida muri 2027. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Baritswe komisiyo y'amatora muri Tanzania yatangaje ko yahagaritse Chadema, ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania, kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Iyi komisiyo yabitangaje mu cyumweru gishize aho yavuze ko ishyaka ryananiwe gusinyira ku gihe amasezerano agenga amategeko n'imyitwarire mu gihe cy'amatora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka turimo. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Tanzania Ramazani Kayirima yavuze ko amashyaka atarigeze asinya mu mabwiriza azahita avanwa mu bikorwa byo kwitabira amatora kugeza 2030. Ati ishyaka ritasinye amategeko agenga imyitwarire mu matora ntabwo rizemererwa kuyitabira. Ubuyobozi bw'ishyaka Chadema ntabwo uragira icyo butangaza kuri uyu mwanzuro, ariko ikinyamakuru Al Jazeera cyavuze ko itangazo ryashyizwe hanze nyuma y'iminsi mike umuyobozi mukuru w'ishyaka Chadema Bwana Tundu Lissu amajwe ibyaha birimo ubugambanyi, gukangurira abaturage kujya mu myigaragambyo ndetse no kugerageza guhagarika amatora mu gihugu. Abashinjacyaha bashinje umuyobozi guhamagarira abaturage kugira icyo bakora bamagana amatora, gusa ntabwo yigeze ahabwa umwanya wo kwisobanura ku byaregwa. Igihe hamwe n'ibi byaha birashoboka ko Bwana Tundu Lissu ashobora guhabwa igihano cy'urupfu muri Tanzania. Tundu Lissu yagiye yumvikana kenshi anenga ishyaka riri ku butegetsi CCM riyobowe na Perezida Samia Suluhu Hassan uri kugerageza uburyo yakongera gutorerwa kuyobora iki gihugu ubwo azaba ashaka manda ya kabiri. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire muri Uganda. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banatwikikaye ni upiri rwanya ubutegetsi buri muri Tanzania ryahize kongera gutsindira umwanya w'umudepite mu karere ka Kawempe North nyuma y'uko ishyaka NRM riregeye muri kigo ko amatora ryatsinzwemo yaranzwe n'inenge zitandukanye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ishyaka ryavuze ko ritarabona neza ikirego cya NRM ariko ko ryiteguye kongera kwisubiza uyu mwanya nubwo amatora yateshwa agaciro agasubirishwamo. Wari umukandida wa NRM Madame Farida Nambi mu kirego cyavuga ko amatora yagenze nabi kuko umukandida w'ishyaka NUP yiyamaje ku munsi nyirizina w'amatora ndetse ngo amajwi atarabazwe bigatuma atsindwa. Ikinyamakuru cyavuze ko Madame Farida yavuze ko bamwe mu banyamuziki bamufashaga mu kwiyamamaza mu ishyaka rye batwaye ibintu nabi bituma atsindwa kandi wumva atari butsindwe. Ishyaka rya Bobi Wine ryavuze ko ntabwo rifite bwo gusubiramo amatora kuko abaturage bazongera kurihundagazaho amajwi nk'uko byagenze mbere. Aya matora depite uhagarariye akarere ka Kawempe North yaranzwe n'imvururu kugeza n'ubu ngubu zamaganwa n'imiryango itegamiye kuri leta muri Uganda, aho abasirikare ba UPDF bashinjwa gukoresha imbaraga z'umurengera bagamije gutsikamira abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda.